Chiwayo mwana. Fude, handena kwechu. Chiwayo ngai wina mwana. Chiti cha try, mudinga yena kwechu na kumanyinga. Chiwayo mwana. Mwani fude. Mwana. Shimune ni kuhanda kwechu kumanyinga. Ina kuri sankuna vile kwandika na wakati wa mwana. Enga mwani. Mwana ina mshimwana kujishije ya kujana kena ngani. Eyo. Kujana kena kudana kena kuri sambe tahindi ya kujana kena kumkweza matoto kwa Kristo. Eyo. Ya kwetu makwa wana afili kumonda na chilu mbulu kiche tuwahi. Mwani. Wena mazo wana ilo mbulu kiche tuwahi wani. Okay. Mudi hamu? Ngatu nawo hamu mwani. Mwani. Ena kwechu na yimushi mudinga he? Ye chwano ngahi mwani. Aha, chamzanga alukuitia. Mwani. Mudi na Bible la kwechu himudi? Mudi na ayu? Machini nayo. Mwani. Dichi enu rihu lwenu luneme ni hachuma nye na kwechu. Muna kutadiga? Rihu lwetu chula kutadiga wanira kuli habla kuchulumbulukira. Eyo. Hadi kumkuwelela Yesu. Yenga. Elana kudada kena ishidi. Eyo. Na kesu kumkuwelela Yesu. Chakubala kudada kena ishidi. Zami tahindi. Aha. Inendi. Eyo. Chachwai mwani. Enga. Chwanchwana wa maseki trakenga kuchunga njira jetu. Ilanga inzambini yena kudumwindi mwelilanga iyuma. Dichiena di watulejanga mana. Nechuna ukenga nechi tusendu walala ba chutemukela kudanchuku. Chinga chutemukiri kumukanda wende. Dichumani. Bakuleni kumukanda wa Yiriru chapter 10. Acts chapter 10. Mudina Bible yalunda ndiye rari wali? Yalunda mwani. Okay. Bakuleni kumukanda wa Yiriru chapter 10. Kutashika kutangila vesi ya 40. Yiriru chapter 10. Mwani. Kutangila vesi ya 40. Chukwime na 43. Kutangira 40 na kushika 43. Tuna wanu? Kama tuna wanu. Sakiri. Tashikiri mwani kutanga 40 chuti. 40 na sena kinao. Mwani. Yena amusamili kudinzambi. Mudi afu. Eyo. Ifuku damu chisaturu. Eyo. Hakumumwekesha. Hakumumwekesha. Enga. Hakumumwekesha hatuka. Enga. Bali kudi antu enji mako. Ilanga kudenku. Ayisahu. Eyo. Akutonda na hudehi kudinzambi. Eyo. Yetu kelili nikuda. Niku. Enga. Mingi dihelili na tushimini etu. Natushimini etu. Natushimini dehi mudi afu. Heriri na sangu kide mudi afu na sangu kide. Tunasangu kidehi. Inaimwani. Funtile nuwa vesi ya 41. Anasune kinao hakumumwekesha hatoka. Bai kudi anju ejimako. Ilanga kudechu ayinsau akutonda ngaude kudi nzambi. Yechu trade ni kuda ni kunwa nindi. Heriri na sangu kidei mudi afu. Verse 42. Tangen 42. Tangen wa 42 man. Yena. Yena hakutileza mingi. Tushimwili antu. Tushimwili uzahu. Wakutena netu
yeno diyi ana fukulu je kudinzambi kuikala mukakutumpesha amomi yafu. 43. 43 amushimunanga wonsa kudi atuprofetu ejima na mwizina dindi antu ejima akumukumwilela akumona kuyana kena nshidi. Okay, kuna aino mpinji Petulu anamtambiki kufuma kuilunga da Yopa kulonda ayi kuilunga da Caesarea kulonda atweshikushimu na kudi hembya wadinga mushidika Cornelisu mulonga wadinga himuntu wakengeri kumwiluka nzambi wadinga na kufuira niye na wani munjira mwakumwana kena nshidijindi na wadinga muntu wa muwahi wesekeri kuzatanyi dimu ya wahi dine kulomba kudi nzambi kuhana ya mkunkuru indi kudantu na kuyikwa shaka bakana ilanga himwadinga wa mwinuku nzamba kumtemeshela kanyeru nindi temesha kwa antwa ya kuleteri Petulu kulonda kulumbulili nsangu ya umi dichi Petulu nezide kuitara da Cornelisu hanudi na kushimu na nechu na ati na kutena nsangu yanyu wafuri na kusaunga chudi hamwani na mnechu mna atanyi Petulu na kutena hinyu wafuri na kusaunga amwenu na mesu wafuri na kusaunga mwanta Yesu. Yo dichipa Petulu dina kumleja Cornelisu nindi mwatia de nsangu ya kutena nao Yesu wa injiri hano wa maseki netu wa injiri na kufuira hanshidi jetu amujikiri mwijamu wa saunkiri mkufwa dichidinu yena diuneka demu kwa kusompesha ni afu ni ya momi anana afu demu shidaka isompesha kudinyi kudi Yesu. Dichidi ya momi chudukulelu nekanda umkwelelu mwanta Yesu nshidije kanda jana kenaka kusompesha na kuna tira mwijada kesi ilanga anana mkwelelu mvesi ya 43 nao Yesu amushimu nanga wunsa wakudatu profetu ejima nao mwijina dindi antu ejima kumkuhelela akamona kuyana kenashide anasunengi nao antu ejima akudana kena kudinzamba akamona kuyana kenashide ejima kumkuhelela dichi mwidimidi ya chudalunda mazu traizati shanga kwesika no mwekalilao kudi kudana kena kudinanu kuhelela kunsangu ya wamwinu nei muntu hichivumbi hikombi mga kuchukana wakotura denshi mbija nzambi na ukenga nindi nshirijinda mwana keni kudinzambu watera kwena kudana kena kudinzambi ta indi watera kumkwela mwantesu na fwetu mulonga windu washide watera mkwela mwanta Yesu. Eya dichini kuhana mwevulu kuikwasha kuna mabamu jechu antanga jechu ana kutira chainu mpinji auna mwevulu wa mchota chanyilonga tiye ni mwani nei muntu ana mkwati na piki mwana wa nyanya mwichunga da Zambia amchwala ngakudi polisi akumkwata ku polisi 10 na kwaka na kumsompesha nechu kumenja street dicha kumutangila omulonga windi nena afuna achi wanakwena kumkasa nei aka 25 akumkasa yaka 25 dichinei kudi nshimbi chengi nawa yumulonga chuna cheshikuisha mumari neona wakenge neo kasunuki fueta ku 20 million yena mkwenzu na kami na kansu wanyanya wakwata mwipogo tu mari mosi nei kwena kudana kena kudi nsompesha akumukasu na hakufunta yina yaka 25 akuidiula na nei una mtu wa kudana kena kudi nsompesha akulena na mimi na Afrika 20 million yena mkwata mtumba dini 20 million kwa kanye kana kudana kena kudi nsompesha mwana kena akumkasu na tahende akitosha mkasa ne kudana kena kudi akumkasa akumkasa necho akumkasira chuma anywani singa dada kena kudana ada kutoni akumkasira chuma akumkasira sana kubula mani bulonga yako bula kufueta mari necho ilanga na dana kenchina dana kenichi na atamikumana inenchi na wa na dizozi necho ndi ilanga nsompeshi newe ruka nshimbi hela na dana kena kumwana kena kumulonga nshimbi dina ashimu ni nao chinga fueti 20 million ona muntu akumukasa mulonga kudi nshimbi hela okubalo mukako ya kudona uko etimwana indi na kudana kena aina nsangu che yafumade kumakasa anana ako etimwana ne mwaikenga kuiwoshera kumenso anana ako etimwana indi kachimwa iwoshera kumukala ila chine limweteje de infrumendo akwatao de makasa kunahu inekano makasa anyi infrumendo indi na kuchamba bimu mwana eyo dichidinu ona mkwechu dina mulonga mchota ne mkutongojoka kwechu watera kuira yuma anyi kulondacho eshikufumamu hino ena udidena mulonga wene nicho chenichi yena chindu chinga kufweta very good yena chinga eringa hi
afweti dichichineri yena kuchwesha kufweta ne amnatonjo kinami nei kudi antanga jinda adina mali 20 million au kingana amfwetera kumukasuna necho ndi ilanga ne intanga indi ko sudina mali ona muntu ana kumukasi yaga 25 indi mwana dichidinu tienu enantanga jami muna kuosha nyinkeni kuishina da mkulu mpu mina kuosha ni indi baye la ya siku wa chengho ohi mudi mwani mudi na wanyi neruku ela ya simu kwa uhinyi ya Edward mwani a Edward nasakiriri dichitienu a Edward nei enu mwandi kufwetela na muntu 25 million kuishi mwalandisha ang'ombe jenu mumutira niluona muntu intanga yenu nuwanyi muyani kudi nsompeshi mumufwetela nina 20 million yejima ona muntu akumukasa ndako mumba akumfumisha mulonga di mwani chikumfumishila mulonga tunafwetele hana mala ana Kenya government mulonga namfwetele 20 million netu ishimbia tena 20 million dichine unafweti 20 million ilane yokufweta ku 15 million akukumba kuna kukumba wani amanishi wanyi unakwanishi wanyi chinga unamanishi necho ndi omudi mwaya nshimbi chinga twiri muna inshimbi dichidinu neona muntu kumufwetera 20 million mwanta Edward yena mfumishamu nukumfumishamu yena ha edikamu nukuidikamu hako ya kuitara dindi kuwana ntanga jindi anakudila ila achana umonu ya kuzanga la reha kumuyula nao chuleji chuma nchina kumweke ni mlonge chukwe chuma ala kufwetera ku swadi chuavula mandene chwana kukasa yena watela kulumbula nindi dona mkwenzi a Edward watela kulumbula shina jelai zatamara kuile jantanga jindi mwani nidi jina mbupe shani kuingira mnyilonga hela kunkasa ila yena ana mkasunu nde watela kuileja nindi chuma nchina mweka ne akumwira nao chuma nchina lite sha ukasunu yena watela kulumbula nindi muwalala nindi kudi muntu waluwi wafwetela mali ashtena government yana letse kunkasunu nindi kudi muntu waluwi necho ndi wanti ila luwami hakumfwetela dichimfulumende na nkasunune mulonga wano una mfwetele necho ndi demo dicha Edward tienduno indineona muntu kushimuna ninda amimwani chinamona na mulonga wamuna antoeri na nkashi naye nakudina takunyendu yansompe shina kudana kena dihafu makungana kena china kuosha yona kutiyaku awene una mfwetele 20 million uti anga kumuchima we nukutia kutama mulonga dumani nukutia kutama mulonga watela kushimuna nindu yami yimbu zilina kumfwetela yana nawa ashimuni muntu wachenyi nawa eyo chikuwaha kumufundisha mukasi kulonda babali tahindi nikole namna kama nasi namuleka wawa mukasi nga chikuwaha chikumufundisha kulonda babali akabuli kufundila mcheni kule nawe namfwetela lena wa inehi mulonga nechu yena watela kumona kulema mdimuna mzatirichi yena watela kumona kulema mdimuna mzatiri eyo dichine chikuigara chalonga nemu kumufundisha nena mukasi mulonga muna ukenga amoni kutama kwa shide jindi nino kukulema kwa mdimuna mzatiri necho ndi dichidunu kumona mdimuna mzatiri kulema rini ilanga yena na wa eyo muna washidi mwanta chudi hamu mwanecho ndi chudi hamu mwana dichidunu nemu kutongojoka kwenu yena watela kuosha nindi muwalala hakumona mdimuini umuna mzatiri nindi walema watu kuosha nindi kudantanga jindi watela kuosha nindi minadi nyana nkasi de yes enga nina tanga jani nina maweni tunakanga nikufweta mali ampi minawo enga ilanga muntu wambala wanzambi waluinganchi kananga enga Nine zile kusoko la amina kumfwetela mali amafulu mwaka mifulumu amena omazimu na oshidi mnasakiriri enga dichidinu mulunda atanga chishimu nao kuta chishimu kupanjika kumulonga necho ndi niyo kubola kulumbula okuchuka nana kuhakola mulonga dichiti yenu echu enu na nami nenu kuyola Edward enu mwachuka nao de mkuhanda kwenu mwana enu mwachuka nao de hii nehi mwana kana mchukale nao de kuchuka na chaku uchaini mpinzi ngana taa ndi kufuma awansi na himu na shiki kuchuka na mwana atuka nao de hii mudina nyana nga anga himwani amafulu mwani okay anyana himu na vale jima na afumu muulu ndinu mujila mwani wejima muulu ejima ko suna afumu mujila
Nemushira mwale uzumo Mungu. Eyo. Dichi mukanda wa nzambi nakwira uvumbi chinjira. Eni chimwera de uvumbi mwakengera muyulo. Tirere uvumbi. Mulomwera de uvumbi chi mudina mulonga kuti nzambi netu ndi. Nga. Nga mwani nzambi navula menu waneru kifuku di mwakami na ombanda netu ndi. Nga. Eyo. Munshimbi ndi chena asune kinindi kutramba chinjira mwatamba ode. Aha. Munatramba pampanga mutwesha kuchinda mapampa munatrambi. Kutramba. Mwani. Kakavunuka kuchesha kuchinda wani. Eyo. Dichi munchu kutramba mukanda wa nzambi nao elanga yuma ya mchido yaka ya mwijada kesi. Dichi eni mudina mulonga mchota cha nzambi wa ujila ni kutramba ni kuiya mweya ude chuma ila chimu. Kutramba na kuiya. Mweya ude chuma ila chimu. Ila kushikola kapenso ila yumani. Jajifulu nechu ndi. Dichi munchu kusenda chuma chemu kumutena nenu inyumani. Mwana? Munchu kusenda kachuma kienu hela wanko elangu iza imuho muku mutena nenu hinyi. Ikombi mwana? Dichi eni mudi inyu kumenso nzambi. Kumenso nzambi mudi inyu. Nilisa mulonga. Ikombi nechu ndi. Nga. Mudi ikombi kudi mga kutramba kudi mga kuila ujila. Dichi nzambi na wakwati dena nyilonga yenoi. Wakahanda waka ya muyuru mamweni. Rakahanda wanyu mwana. Hela neo kufukama na kudizoza na kudana ke na kudi nzambi neo na mkwechu mchota nzambi hinsompesh kama na nzambu kukutala nindi mulona dana ke nzamu yulo. Mmehi mwana. Aha. Dichi kamana nzambi hakumona nindi Edward Elias ni wana anafuna mulonga wanshidi nao waswejile kuchukenga hakuchutemeshela mwanindi ye Yesu. Ngana ke ni mwana. Mwanta Yesu wenjiri kulonda yena ekali mukwa kutufoitela chumuchota cha nzambi mulonga nzambi abalumu nanga nshimbi induko. Chila kutekana? Chilo kuchitia mwana. Dichi mwanta Yesu na asuluki de mchota cha nzambi, mwanta Yesu na afueti de mulonga weini wami, yena dinu, nzambi na ati de kuwaha, mulonga mwanindi na azati de mwaya nshimbi. Asoneke de mshimbi ya nzambi na ochakadi kupoike shamashi, kosikwa na kena nshidi. Yesu hakurusu yaka ina haiti munyima makombaga yaka yedi ina haiti munyima mwanta Yesu ampopere hakurusu amchonkeri yonga kumbavu apweke sherimashi indi ni kumakasa ni kunyendu ni mumujimba indi mwafumi ni mashi ni menji kushimuna na unshirijeju na konje nojo nzambi na atweshi kujivula mena na kujana kena nei eyu kumkwerera Yesu bai kudana kena kudi nzambu kumulonga nzambi ne kudichwala kudi yena waka ya mkalunga chira na mwani. Yena na azui necha azuwa yona nsompeshi hansangu ya chuma chela yona muntu ni yena na ahiri na tikutama hansangu yanshidi ne inzambu kukwata Edward hanshidi shiuneri ni nami chidiku mwijada kesi ilanga yena hakututire chului hakutuinka mwanindi Yesu Kristu kulonda echu kuitira mdi mwanta Yesu chweshikumwena munkisu ya wamwinu mvesi chwatanga suneka naudi amshimunanga kudachu profetu ejima nao mwijina dindi, mwijina da Yesu, Edward Elias ni wana, neya kumkwerera Yesu Kristu na wakuyana kena nshidi. Muna tindi? Dichi nshidi jetu akujana kena hakuzata nyidi mwingahi. Hakuya kuchechi ta hindi? Hakumkuherera. Aha. Kukuherera na kuya kuchechi. Oha munda adi chambu? Adi chambu. Neinza mbu kuya janini kuherera kumanami Yesu ne wakufuetereri. Ene ni kuya kuchechi haka mpapatishi. Wakengina muyolo? Mulongadi unakasi nshimbe yawe ni necho ndi? Nga. Aha, nemu kumuchuma mwana nenu leta kumenji mchenga. Ina wakie kuwela kunyendu. Yena kuleta menji mkapu. Novo hili? Novo hili wanyi. Mulongadi wani? Hadileta amba kuwela na owa mkapu na wakunwa. Eyo. Dichidunu, tienu mwani. Kudana kiena kudinza ambicha chuwahi, ilanga ichenka nga wa mwinuku. Kudanchama vulana kutongo joka nao chikanena kema na mchipompelu cha mission ndikuisha CC ndikuishi mchipompelu cha New Apostolic na kudana kena ami mwana akanyingisha naka ya muhiru dihafu mange ya kusakiri lanchu ne muntu kwima na kudana kena necho ndi ilanga amavuru ne mkuishi nshika mu muchima wahi mwekara ni Yesu Kristu tirakutekana ilana dana kena necho ndi ila Yesu mu muchima mo nena kuyuli nao ene unafuaka ya kudi ne kuyulu kudi nzambi mulonga choka yera kuyulu watera kuosha neidi watera kuosha namwe hakumkuhelela Yesu mulonga Yesu wamfuetela dehi kukurusi nyulonga ya miezi mayanka yanshidi
ilanga ne muntu kuosha ninda mnaka ya muyulu mulonga na dana kina de inshi dijam kudi nzambo muntu ka ya muyulu. Indashi mwana. Aha, anuken. Enu mapompanga kuchipompelu necho, ni mwaya kuchipompelu? Na ile ngesari kuti mayanga wanyi. Mwayanga wanyi, okay. Chimwadina kuya kuchipompelu, anchu emenenga na ukwelera Yesu ndemene na kudana kena? Anchu, diheno rituna kulenga kutia chachi wa. Eyo. Longa jawabu kulo, arinda na kuizarau, zampu mananga nake nishibishanu. So hitu kulokaneki, na hoshi ndi zambanga nake nishibishanu. Kumana mimi hila mkumete mzehi Yesu. Emwani, chiona muntu kuimana nindi zambanga nake nishibishanu chinga kumwihula. Kuhanjika nindi, unatrari mudi. Ne unafleruku ya kudi. Ne ukuosha nindi mwihule nenu, mulongadi. Nena osha nindi mulonga na dana ke ninde kuchipompelu o muntu wajimbala. Ilanga ne ukuosha nindi, mulonga na mkweleri Yesu, na muamfuiri hanshidijami, amini kutwesha kudamu ina kuyena dicha mwini chami, o muntu waka ya mwihulu, hera na dana ken. Baya ashinda mena hakudana ken na kuinduku. Hera baya atongo joka nindi, china dana keni plus kubombela kukwelera Yesu naka ya mwihulu, o muntu wakashika wanyi. Mulonga na bombelu kude kumudimuna azati ye, Yesu. Kumudimuna azati mwanta Yesu, baya chushaku kachuma hera kamuku. Hera una mkweleri mwanta Yesu, baya utongo joka ne chuna kuya kuchechi, dichaka kuingisha mwihuluku. Ilanga chinga kumkwela mwanta Yesu ho dicho kashikila mwihulu mulonga na chufueteri mulonga wechu wanshidu wejima. Chinateka ni mwani? Chinateka ni mwani. Mwanta Yesu na ashimu mkanda wa 1 chapter 14 verse 6 ni ndamia minjila ni walala ni wumi. Kosi munchu ni umu hukuinza kuditata chinga hadamu. Kosi munchu kwa ya kudinza ambia mweni na kudana kena kuinduku. Chinga kuhitila mudi Kristu Yesu mulonga di haku detru. Neona muntu mwafuetela eye una mfumishi mwana mkalea dichiyela ukuhoshanga chingale meshenga eye una mzatiri una mdi ilanga nena ukuhoshanga kunindi mlona dana kene nde hela nindi china dana kene no chamfuetelero de afumni yako ngumba chalala dimu wanyi kudo chuma chimnecho chamuka sunina mkalea necho ndi chuma Hello. Hichuma nchamuka sunina mkalea chimuho. Chuma chimuho chocha kumfuetela. Very good. Kama nani nechu muyuru chuna kwa yahoha chuma chimu. Chimuho. Hamundi muna azati yes. Hanateka nwani? Hanateka nwani chunasa kilele. Di cham niku yiula. Enne muna fulelu. Muku ya kudi. Mwane na fulelu kunonga. Mulonga chimuku ila mkunonga. Heno umu wa hanyaka wenzade kudenu. Mwana. Mulonga chimuku ila mkunonga. Muna wakenga muhimu ngehena? Sawina kubela kumkuhelela Yesu. Dichina kuyula na enumaka mkuhelela Yesu ifuku hinyi dinu. Hakutia ansangu ya iwacho chichi. Ziwa ili sanfila arina kuhaje karni kulonda ifuho kwechi tetu wahi. Si lukiri kwa kukunda wauno. Mwatia udema zwa kushimna nao antrai dake kada kuyanda umuwaka shala. Saitia yehi mwani. Muda edina Elias. Ne Elias waka ya muiulu ilange ushala chaka ukwasha. Inehi nao. Dichito ngonjo kako. Ufuko unu mwante na kulembelele. Mukwele elu mwanta Yesu ilu kako ne udi mkwanshidi. Unamonjilonga ye uneria ivuru necho ndi. Hakulela ho siku dinzami. Ngamwana. Dichineo kukutata kena munshidi jena kubula kumkwela mwanta Yesu. Waka mwana ukala. Ila ne kumkwela mwanta Yesu yena kukubalu muna eyi. Kulonda uheri yuma ya nshidi. Eyachu eshi kukubalu muna na kumuhandila yena. Ila ukuchwesha kudibalu muna ya wenu wanyumwani. Hela kuleka jinshidi jeji majuna kuila. Hela kuleka kuinka mavumu. Hela ukusumbula nena alegide ujila. Ilange kumkwela Yesu ne wakengi na wanyumwanta. Mlo wa mwinu wenzanga kumkwela mwanta Yesu Kristo. Chinateka ni mwani? Chinasakile ni mwani. Mkwela ni mwanta Yesu mwanta. Niku yiula chengi mwaka mkwela mwanta Yesu ifuku inyi. Mwani? Mwaka mkwela mwanta Yesu ifuku inyi. Olihu mwari lakani kulwaku ila hambili. Lunakali ngahi, mwanta. Nei wadi nga wakata mwivumu. Unakufulumoka kuchwesha kwenda ne. Ilanga ndotolo haku kuinka itumbu. Huku kana nduku na yono impinji. Yono impinji. Dichi ansangu ya wa mwinu wei. Eonelu kifukudu wakafu kule kila diku mkwele lelu. Ndio yetu lunakani kwa ila hambili. Kuwele la kumwanta Yesu mwanta. Nasagi la kuntilila. Ngamwana. Zambalem. Nasakile.